अहानबदा मरोइबा पाव चीफ मिनिस्टर 𝐻𝐸𝐯𝐞𝐬 लोइनना डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर 𝐁𝐫𝐸𝐬 अमदी 𝐿𝐭 𝐍𝐞𝐰𝐬 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गा उनदुना वरी शानख्रे अमदी PLC एकेडमी की मथक्ता लाना मिंगचत थीनबा थवोंग सिनबीगनु हाइना स्कूल असगी प्रिंसिपल ना अपील तौरकली मैं मुखुरुमजरी नॉर्थ विंडो टीवी ने संदोकचबा नुमिदांगी मणिपुरी पाउमिदेंग ताबिरिबसिंगबु सुरबला माइरेंबमना तराम नोकचरी हौजे मियामदा पाउमुचा खाइना पिजरी चीफ मिनिस्टर यूमनाम खेमचान लोइनदा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर 𝐁𝐫𝐸𝐬 अमदी 𝐿𝐭 𝐍𝐞𝐰𝐬 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का हकथेंगना उनदुना वरी सानख्रे उनदुना वरी साबदुदा मणिपुरदा हौजिक थोक्लिबा इरांग असिगी वरोइसन अमा पुरक्तुना लमदम असि चौखटपगी लमजेलदा खुमांग चौसिनबा ngamnabagidamakta प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना अंगम मतेंग पांगबिनबा अमदी मणिपुरदा लाक्पिनबगिदमक चीफ मिनिस्टर यूमनाम खेमचान अमदी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर 𝐁𝐫𝐸𝐬 अमदी 𝐿𝐭 𝐍𝐞𝐰𝐬 तक्सिन की हाइरी पनबयाई चीफ मिनिस्टर खेमचाना डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अनीगा लोइनना यूनियन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान गा हौकिबा निमिदांग वैरमदा उनदुना वरी सानकी वरी सानबादुदा यूनियन मिनिस्टर हसिना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG की मखादा कांगलुप की इरांगदा लांजेनरबा IDP सिंह लीसिंग मंगाबु पकागी युम सादुना लहनबगी अयाबा पीख्रे हाइरी अमरोमदा चीफ मिनिस्टर की दिल्ली खोंगचत हयेंग लोइदुना इम्फालदा थुंगलगनि हाइरी अदुबु वालहौरिबा मिनिस्टर सिंह एक्सपांशन तौबगी वफमदी हौजिक फाउबगी ओइना चीफ मिनिस्टर दा खंगहलकपा लेट्री हाइना थाजबा याबा पावमगी मतुंगिना हाइरी एकेडमी की मथक्ता लाना मिंगचत थीनबा थवोंग सिनबीगनु हाइना स्कूल की प्रिंसिपल ना अपील तौरकली ngarangdagi pangthokpa class 10 की एग्जाम अहौबा निमित्ता एग्जाम होरब मतुंगदा महाइरोई सिंगदा नमथोकलबा पाउखुमचे सिंग चाइथोकलंबा मियोई अनि इंडिजिनस यूथ एसोसिएशन कंगलेकपाक IYAK ना थौबाल डिस्ट्रिक्ट की येदिपोक मयाई कैथेदा लेबा PLC एकेडमी एग्जाम सेंटर मनाक्तगी फारे हाइना एग्जाम सेंटर असिबु अतमनना मिंगचत थीननबा मवोंगदा IYAK ना पाउचे सिंग अमदी टीवी चैनल सिंगदा लाना एलिगेशन तौरकलिबा से यानिंगदे असिगुबा थौदोक सिंग असि मतुंगदा अमुखन्ना थोखन बिदनबा मरी लेनबा पुमनमक्ता PLC एकेडमी की प्रिंसिपल अमदी ICSLC एग्जाम सेंटर की ओइना AOC ओइदिबा थोकचोम सनाहन मिटेना फोंदोरकली ngasi PLC एकेडमी दा पांगथोकिबा पाउमी सिंगा उनबगी थौरम अमदा थोकचोम सनाहल मिटेना फोंदोकिबदा IYAK ना तौरकलिबा एलिगेशन दा एग्जाम सेंटर असिना महाइरोई सिंगदा नमथोकलबा नोट सप्लाई तवी हाइबसी एग्जाम सेंटर असिगा मरी लेनदे एग्जाम सेंटर असिना महाइरोई सिंगदा नोट सप्लाई तौखिबसु लेते IYAK की थौमी सिंगना लाखिबा मतमदसु एग्जाम सेंटर असिदा यामना इंगना चिकना एग्जाम थानकी मकोइने एग्जाम सेंटर असिगी OC AOC अमदी SI ना चिंगबदगी अयाबा लौदना क्लासरूम सिंगदा चंगदुना अंगांग सिंगदा थ्रेटन तौबा अमदी स्कूल कैंपस मनुंगदगी मोबाइल फोन दा मपानदा लेबा मियोई सिंगदा वरी साबना चिंगबा का हेनबा थवोंग सिंग चथखी असिगुंबा थवोंग सिंग असि मतुंगदा अमुक हन्ना थोगन बिगनु अमदी तौबिगनु हाइरी हना हलबितैना मखाताना हाइकिबदा IYAK ना नमथोकलबा पाखुम सिंग चाइथोकपदा चेनबा मियोई सिंग अमदी मकोइना सिजनबनी हाइबा बैन लैपटॉप प्रिंटर ना चिंगबा पोलम सिंग फाइ हाइरिबा मफमदु एग्जाम सेंटर स्कूल असिगी मनाक्ता सुनते मकोइना फाइ हाइरिबा मफमदु स्कूल असिदगी यामना लापनबा येदिपोक खोइरोम हाइदिबा मफम अदुदा ओइगनी हाइबगी चिंगनबा लई असिगुंबा थौदोक सिंग मतुंगदा अमुक हन्ना थोखन बिगनु अमदी ngaranggi थौदोक अदुदा चेनबा सिंग मतिक चाबा चैराक पिबियु हाइना अपील तौरकली पनबा याबदी ngarang class 10 gi exam अहोबो निमित्ता महाइरोई सिंगदा नमथोकलबा पाखुमचे सिंग चाइथोकलंबने हाइबा मियोई अनि PLC एकेडमी मयादगी मकोइना सिजनबा बैन प्रिंटर अमदी लैपटॉप न चिंगबा पोलम सिंग कोनना IYAK gi थौमी सिंग फारे हाइना पाउचे सिंग
TV channel sing amadi social media da sandorakibani nakal namarom da PLC Academy Exam Center gi OC Awas Hasimna thadorakiba chirol amada center asigi manungda pamdaba thodok amata thokiba leite asem banot pisin baga center asiga karigumba mari amata leinade khongban chenbagi pharba miyoi singi mathakta matik chaba chairak pibiu center asina bosem gi guideline gi matung inna exam ningthina pangthokhi loinana mahairoi loop singi miyoi singna exam hall manungda mobile phone season na biganu haina apil torakli exam ahobulme da pam da thudok sing thokhi bagi policy singa amadi electronic media da hamli basida lana irrigation ya haiba indigenous youth association kangai pa haiba ya basina lana irrigation tawi basi yaringde haiba irrigation asida school na exam center asina mahiro singa note supply tawi habisi school ga mai rede school na supply to sunete makoina lakko matam da so exam asi yam peacefully bosem ge guideline makha da makoina thabi riba inspection team flying squad sin makoi so yam pasina peacefully exam conduct to sunete pamula pili makoi so lai angang sing asigi ka henda thawongna school asigi mi chhi ba makoi da makoi so tawi gano makoi da ya bi da ba campus si dagi makoi mobile phone pairaga atopa miyoi sing da call to dana wari shaba amadi laiba student organization ni hariba sina oza adu dagi ayab lawdana OC amadi AOC SO dagi ayab lawdana classroom da sanada angang sing da training tawba isni sing ba sima kha tan to bigano asigumba pamda ba thodok sing de makha tan phone bigano aduga hariba narangi thodok sida seni hariba miyoi sing oza sing pasira pio Manipur Prevention of Malpractice in High School Learning Certificate and Higher Secondary Education Act 2024 Natumina Sena Singh Pasira PO Habisi School site again Amadi Center City Yo City Maki Pumaka Apple Dojo Aduga Haiba Makoin Irrigation Sida SARS Toriba Makoina Kapiba Bell Photocopy on Kumasisu School Gi Anakpa Makom Sunate Aikoin Singnavada Kolom Hariba Jaga Adu Makum Wedra Hidden Sine Haribam Hamasidi School kilometer of Mari Lap Miracle Family School Ga Yamnam Natnaba Marichunate Asugumba School the Mari Lindava Amago Lana School City Pau Nabilumta Honoriba Wazasing Amadi Yaki Organization Go Matum Pawidana Hidana School beside again. Paktaknana Sineraga exam pangthokpagi mahut promotion pibana fai haina Kangleipak Minority Welfare Organization KMWO Manipur gi Maikai digi phongtorakli KMWO gi General Secretary gi Maikai digi thadorakpa chirolamada kosem na lawba examination gi ngasi pangthokiba chemistry thokpa numita Srivan Higher Secondary School Luang Sangbam da lup asigi thongmi singna yengsilubada mahairoi singna paktaknana sinabaga loinana question hobodagi loiba phawba yawba paper kayamuk school gi gate manaki temporary Nupagi toilet tagi yamlaba micro paper kya muk fagat pangam ki hairi haiba exam center asida ghari de laiba extra age ki mahairoi singtamak taram ki hairi masigum bathabak asi makha tana tawdana ba higher authority na exam OC da akan ba pautak piduna exam conduct tobina ba apil torakli amadi ahen ba flying squad na Chingba Thajinduna Yangsin Hanba Mathokta Haiba Wafam Su Tamlakli Nakalamaromda Exam Center Karadana Niyam Chumna Exam Pangthokpa Aduga Exam Center Karadana Micro Paper Season Aduna Mass Copy to Wahaibesi Mahairoi Singda Achan Mirai Naiba Thongni Amadi Paktak Ngana Sinduna Exam Than Wahaibesi Yamna Laibak Tibani Maramaduna Niyam Chumna Exam Pangthok Nabagidamak Mari Lenaba Singna Akan Mamiding Changpam to I Haina Chirolasina Makhatari Basic Fire and Life Safety Haiba Hiramda Nomagi Oiba Training Program Ama Ngasi Thobalgi Fire Substation da Pangthokre Manipur Fire Service Department Sinduna Pangthokpa Training Program Aduda Thobal District ki School College ki Teaching and Non-Teaching Staff Singna Sarukyaki Training Program Aduda Manipur Fire Service Department ki Director N. Nabachandra Station Officer Khaidem Surchandra Amasung Thobal Fire Service Substation ki Officer in Charge K.A. Satis Luangna Basic Fire and Life Safety ki Matangda Demo Tawduna Training Singda Takpi Tambiki ngasigi training atuda Thobal Kakching amasung fire substation gi official amadi staff sing suk sarukyaki ngasi mafam da chatlaga akoi inspection tawba adai fire audit tawba tawri singje magi boundary ma lei
मसी गुम्बा बिल्डिंग सी तौगदौनी है फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल सी फायर सेफ्टी थमदब यादे स्कूल है फायर सेफ्टी थमदब यादे मॉल मैम चंगरीब पोट चई लेनरीब मॉल मल्टी कम्प्लेक्स बिल्डिंग सिगुम से फायर सेफ्टी थमदब सुया यादे तौगदबु अगी रेसिडेंशियल ओइरिबा अई सान लेरिब मफमदुददी अखोइना मदुदा फायर ऑडिट तौबा अदगी मदु दरकार ले है मधुकी कनोसी लेती तौगदबु अखोइ फायर एक्सटिंग्विशर लेरगा थमबदी याम कानै करिगिनोदा नसा अखोइना युमदा ngasi युम खुदिंगी LPG सिनरे द LPG सिनरिजे असुकी मटिक रिस्क ले नत्रा अदुना मसी जान थुना इमीडिएटली मधु हेक्ता अखोइना रेस्पॉन्स तौबा याननबगिदमता मेकानिज्म अमा सिनगेदी नसा फायर एक्सटिंग्विशर थमबताबने manung chana laiba polling number 5 ki akoibada lairiba turel torban asi asuki matik fatre maramaduna athubada semjin biu haina irong kunau youth development na lenga ki pukning chingselakli imphal river amadi thawal river ani gi akoibada lairiba longnam bal lambi asi haukiba chahi ing kumja lising ani ga kunmanga gi thajadana thokiba ising ichang na maram oiraga turel ani gi longnam bal asi yamna sokchen kibani lamdamadong gi miyamna local MLA amadi mari leinaba department da ningthina sembina ba taksinduna lakhi miyam na chathok chasin dasu awaba kaya mayok nari accident fawa thok tuna asok apan kya su yaukhrei ingkumja lising ani ga kuntaru ki nongjugi matamda laktringai da semjin drabadi ising ichau lakpada longnam balasi kaibagi phibam da leiri maramaduna paliba lengak na thubada meeting changbi duna semjin biu haina apil torakli मार्च फाउबगी मनुंगदा गारीगी नंबर सिंग मैते मेयकना थाद्रबदी मसा मसाना टेकचा पुजगदबनी हाइना मिलालगी माइकेदगी फोंदोरकली मणिपुरदा चेलिबा गारी सिंगना थेंगलबदा मार्च फाउबगी मनुंगदा गारीगी नंबर सिंग अदो मिते मेयकना थाद्रबदी मैते इरोल इयक लोइना सिलोल अपुनबलु मिलाल कंगलै पांगा लोखलक पथबक्ता मसा मसाना टेकचा पुजगदबनी हाइबा लुप असिगी माइकेदगी मियामदा कंगलकली वाफम सिंग असि पैसेंजर पुरीबा गारी सिंगी पार्किंग दा चतुना गारीगी एसोसिएशन सिंग अदुना ngamgadaba numit phawbagi manungda mitei meyekna chaungna thanaba yana chepiba gi khongchatta milal gi pautak loi sadokpam tomba mangangna phongdokibani sadokpam tombana makha taraduna milal gi maikeidagi hana mamangdagi lauthokibagi matung inna gari parking singda chatuna association gi miyoi sing unaba chatpani association gi miyoi singa unaba matamda makoigi maikeidagi soidana mitei meyekna number tharagani haibagi thajaba sing pirakle masiga loinana gari sing aduna chatliba lamadusu mitei meyekna thabiu loinana lanai gi thaunariba gari macha singsu soidana mitei meyekna chaunga thagadabani masida tharaktaba sing adudi masa masana tekcha pujagadabani lol mayek chokhat hanaba hotnabada aikoi khudingmaki thongdang yamna chawi aikoine isagi mayek asi sizinanaba hotnabada amaga mateng pangnagadabani milana thamliba wafam asi kanagumba amatada nampuda haibanate punna hotnaminagadabani haiba wakhalonda थम्बनी अखोई एसोसिएशन की मनाक्ता laklamde haiba wafam thidana isane isagi ithaudangi khalaga mayek asi thagadabani loinana ngasi milal gi thawmi singa loinana Directorate of Language and Implementation of Director Radhakanta ga implementation gi Director Radhakanta ga ayuk pung mapanda unaki ba aduda lol mayek asibu chakhatnabagi matangda wafam sing khanaki makata nasu lakliba March ki tarik tara marida amuk khana phaminagani haina makata ki auto parking sing natana auto pa district agi manipuri region area khudimak kisu ko loina gari number thabase si sangjal kani tawbodo ba ko na haijari si hanagi garmen gi leiba akogi IND se si sopi da ba IND sotana leiba number do mita ni na sauna thabiyu loina na magi chiani ba suppose kari haitare akogi parking puri do morning do haitare thong lakshmi semda bu haino adagi moirang semda bu haino kudam moina mama sieni go ruchi masi u yaung le thabiragadi asugi mati aikoina iron ji saukani hena khansai aduga loina na lor mek saukhalak bagi pandam chanjalak bajira aikoina ngasi ji ayu pung mapal adai gi tarakpa adai da aikogi ozara da kanta akogi language department gi director ni bidi se siga koi phaminare aduga muk lakadoriba
अखोई मास की तांग ता मरीजिदा अमुक लैंग्वेज डिपार्टमेंट डायरेक्टर का फमिनरगा अदुगी मतिक लोल से साखनबा अखोई खंजंग असि साथजरपनी अदुना यारी मखै अथुब मतमदा अखोई पार्किंग द चेंबीरिबा गाड़ी ओनर जिंगसिना थवाई हक्सांग यौबीरगा ड्राइवर जिंगसु थवाई हक्सांग यौबीरगा अथुब मतमदा निमित 10 की मनुंगदा यारगदी मिटै वीकसे थुनो थाबियु हाइबसे अखोई हजिजिक्सी सुंबा पार्किंग द अखोई खुदोंग चाबा पीबनी अहमको अदुगा अखोई लनाई गाड़ी लग्जरी गाड़ी सेलिबा इनाई गाड़ी जिंगसे मसिजो अखोई मिलान अथुब मतमदा दुम सिजु याव इरोइना न बाइखलकन तौदबु यानरिबा मतमसिगी मनुंगदि सुसोई सोइदना थाबिगदमनि करिगुमसिगी मनुंगसिदा यारेसिदा थाबिरतब तारगदि मदुगी रिस्कदि गाड़ीगी मपु ओनरसिना मसामसानि रिस्क लौजगदमनि हाबिसि मिलालगी माइगेदगी हाइजनुबजेमा अदुगा गाड़ी खुदिबा अखोइना हाइरमद्रे नत्रगदा अखोइदा पाउ पिरमद्रे हाइबगी अखोइदि थारोय हाइबगी दायित्वदुमदि अखोइना लौजरोय मदु मसामसाना मसि लेबाकिनि लेबाकी लोन में सखननब चंगसलकदा इसा इसागी तोबम थोपनि हाइबदुनि मिलालना समजरी इनात कमरी लेनना पांथोकदरिबा लाक्लिबा यौसंग कुमहैना लाकपदा इनात योखतपा लुप्तिन BYOL ना मियामदा इयाइपा पाउजल पिरकली इयोलगी माइकैदगी थदोरकपा चिरोल अमदा कुमहै एसिना लाकपदा इरमदम मसिदा हेना तंगदु लेटाबा नुंसी चानबा अमदी हेना नुंगायैफबा इरमदम अमा ओइरसनु लोइनना नुंगी ओइबा कांगलोन सिंह कायहंदना चही अमगी यौसंगी थबल यौसंग नुमित मंगानी खक्तमक चोंगसी थबल चोंगबा हाइबसी मंगलम चतेगी हौना यौसंग मरी लेनबा थौरमनि हाइबसी मियाम पुन्ना खंगमिनसे हाइना मियामदा अपील तौरकली हौखिबा फेब्रुआरी की तारीख 13 क्लास 6 तमलिबी मसागी चही 13 खक्ता ngairibi nupi macha amabu hairo police station da assistant sub inspector oina leiba ningthozam mohindro chahi yankhai mari hairiba nupa sina hanjin hanjin ikai khumnaba manghan bibabu all manipur women voluntary association amawoba gi maikai degi akan bamawong da yaning daba fongdorakli association asigi maikai degi thadorakpa chero lamada miyambu ngak senaba leidiba sing yauna miyam gi mangnaba tarokli ba si mari leinaba singna akan mamideng changbiduna mara leidiba misakpu chapchaba dandi fanghan biu amadi matungda thodok ase amuk hana thoktanaba laukatpam thokpa थबक थोरम सिंह पाइखत पियु हाइना अपील तौरकली थौबाल डिस्ट्रिक्ट की थौबाल पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा वांगजिंग हाइरोक लमखाई की न्यू मार्केट ता क्वामरु मना योनफम दुकान दा मसक खंगदबा सिंगना बोम पोखाय हलंबगी थौदोक अदुबु यानिंगदबा फोंगदोक्तुना वकत मीफम फमख्रे हौकिबा निमित्ता द वांगजिंग लमदिंग कैथेल शॉपकीपर डेवलपमेंट एसोसिएशन बोम पोखाय फम दुकान ममांग द फमकिबा वकत मीफम अदुदा सरुक याकिबी होटल फमबी इमामना हाई वांगजिंग न्यू मार्केट ता बोम लंगसिलंबगी थौंग अदु यानिंगदे ममांग दसु मफम अदुदा नोंमै कापसिलंबगी थौदोक लेख्रे कैथेल दा लैत लाइरा कोकचनबा अयुक अंगनबदगी लाकचदुना लैत लाइरा तांजरिबनी करिगुंबा बोम पोखाइबदगी असियना यावरबदी अवाबा तागदौरिबसी नोमगे कैथेल कारिबा मिसिंग खक्तनी हौजिक असि हौकिबा लिसिंग अनिगा कुलहुमदोगी मेगी तारिक अहुमदगी हौरकिबा इरांगे अवाबा लोइद्री असिगुंबा तांजा असिदा मिटे एखोइ मसेलदा असिगुंबा थवोंग असि तौहनिंगदे मरमदुना मिचम मियाम तिनबा मफमदा बोम पोखाइ हनबगी थवोंग मतुंगदा तौबिगेनु हाइकी वकत मिफमदुदा मियाम तिनबा मफमदा बोम लंगसिनबा यानिंगदे हाइबना चिंगबा थाबा प्लेकार्ड सिंग पाइकी बोम लंजनदना पोखाइदना तौई मसी थबकसे यानिंगदे ममांग थक्तजु नोंमै कापसले हाइबजु तौई थोई अखोइदी अयो अंगनबदा पुंग 12 12 खदेनदा दुकान होटल फंबगी लेतलारे थिबा लाक्सेबनी सिदै दै चाइसु जिजा सो पन्यावगदे असि अना यावगदे चाइसु यासि बकत मांगजदोइनी अदुनि इसा जाइसु जांग तौरिबा मिदो कनानो इमा अखोइदे खंद्रे अदुनि इसा जिंदा भाब ताबियु स्माइ मियाम तिम पब्लिक लाइब हमदा मियाम तिम हमदा बोम लंजबिगनु तौबिगनु बाजार जिदा सो ग्यान थामिबा पोसे मयाम जे अंगांग अहुम खतंग संगो न खोना प्रजागी खोइ निपि कमिटी मयाम न संगो हाना थमबनी थमजे अंगांग जे कीरेना हुजे खोइ त कबेला एबा अदु मरम ओइदुना हुजी बाजार जे वारे सिगी मखा ताबदजु अवाब कया कनाना खंगी तौरी तौर हाइबजे तौबिगनु तौरकनु
अदु तौदनबजु होनबि इचाजिना वखलमुना खनबियु अखोय मेतै मसेम गाक्तनी इरांग रंग मेगी तांग हुमदगी ना ngasi बक्सि लानगी थबक्सि लोइद्रिबनी लोइदिगे मसिं मथक्सिदा इमा इचा अखोय सि इनाउ इ मसेम अखोय मसेम अमुक यंथिनबा हाइबसे इमा ओइबा अखोय मैरा पाबि अखोय माइकैदगी पामजदे नुसी जानाना लमिनाजी हाइनिंग बकया लेरबजु इचाजि थिजना पांथोकबियु हाइनबियु याना याना बवारी सानबियु अदुगा अमुकजु हन्ना हारि अखोय मियाम तिमबा पब्लिक बाजार से न्यू मार्केट सिदा बोम नंजंबा तौबीगनु मतुंगदजु तौबीरकनु अदुना अखोयदी हुजी बाजार दे लैतलार थीबनी असोपल थंगनरिबा दुकान थंगनरिबा इंजांग नापी योलिबा मना मसिंग योलिबा सिंगजु सोय हाइबज तंगम बोदि न्यूबिगे दासा आरि तंगम बोदि अदुनि इसाजिंग भाब खगा तामिनजी इसाजा मतुंगदा मुन तौदना बो होनबियु फेब्रुआरी की तारीख कुलहुमदोइदगी कुंतरेट फाउबा पांथोकदौबा साइबरला टेक फेस ngasiदगी हौदोखरे नलित इम्फाल सेंटर दा पांथोकिबा साइबरला टेक फेस हौदोपगी थरमदा मॉर्निंग सेशन गी पांथोकिबा टॉप प्रोग्राम दा डॉक्टर दनबी लाइश्रम सोशल साइंटिस्ट इम्फाल ना सोशल इश्यूज की मतंगदा वाफम क्या थमदुना स्टाफ अमदी स्टूडेंट सिंगा इंटरेक्शन तौकी लोइनना तिरिसा चनु नेशनल स्पोर्ट एथलेट फॉर BGMI ना स्पोर्ट्स की मतंगदा वाफम क्या थमकी आफ्टरनून सेशन की ओइना डॉक्टर युमनाम जयंत सिंह एग्जीक्यूटिव Director Nelitna welcome address piduna haudoklaba matung BM Tiwari Assistant Director and Regional Officer Eastern Region AICTE Government of India Professor Madan Mohan Tripathi Director General Nelit Headquarter New Delhi 𝐋𝐢𝐯𝐞𝐿 IAS Secretary Science and Technology Government of Manipur Rohit Karaji Director Founder Wefar CAD Technologies Amit Bhatnagar Director Terra Crafts Lucknow highlighted about drone technology Dipanshu Anand Erickson Delhi Regional Head Amadi Dr. K.K. Sundra Pandian Scientist Made Y Government of India na tongan bahiram kayada wangangki amadi Dr. Angom Bubu Singh Scientist and Head Academic Nelit na Board of Thanks Piki कोकोमी की खोंजंग लौमी सिंह सौगतकनी हाइना मोइरांग केंद्र सिनमी लुप अमसुंग नुपी लुप ना फोंदोरकली मोइरांग केंद्र सिनमी लुप अमसुंग नुपी लुप की माइकेदगी थादोरकपा चिरोल अमदा कांगलुप की इरांग असिना मरम ओइदुना बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुंग द लैरिबा लौफम एकर लिसिंग मंगाई हेनबेगी लौफम सिंगदगी चही अहुम की लाकदबा किलोटन फौबोट लाख तरा मंगा हेना मणिपुर की मियाम की चाकथुंग ओइगदौरिबा कुकीना मंगनख्रबनी हौजिकसु मिटै की लौफम कया अमसु सेक्यूरिटी ना ngak सेंदुना कुकीना लौ पांदुना लैरे लौ मपु चंगबा यादबा कया अमसु लैरी लौमी सिंह की अपामबदी सेक्यूरिटी लौथोक्तुना मिटै की मसा की लौफम दा लौ उबा चंगजेगे हाइबनी लैंगाकना लौमी सिंह की कंपेंसेशन सु पिथोक्तबा अमदी लौफम सु कनबा ngamdaba thawong asi chaba fangdana लौमी सिंह सीखरो हाइबनी स्टेट असिगी मियोय खुदिमक लौमी न चानब पुथोक लगा हिंगमिनरी बनी हंदक कोकोमी फार्मर विंग ना लौमी सिनमी मणिपुर मियाम की खनलगा खोंजंग चंगसिनगनी हाइरिबसी मणिपुर मियाम न सौगतफम थोई बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की लौमी सिंह नसु मपुंग फाना सौगतनबा सेम सारगनी हाइना चिरोलसिना मखा तारी चलिबा फेब्रुआरी था सिगी तारीख कुनिथोइदा लमदिंग एजुकेटेड वेलफेयर एसोसिएशन लिवा लमदिंगी एडवाइजर ओइरंबा लमदिंग खुमनधेम लेकाइदगी हाइखाम इनाउगी सिंह चही हुबुद्रागा मरीना इखंग खंगहौदना ताइबंगपाल थदोकिबदा लिवागी माइकेदगी अवाबा फोंदोरकली लिवागी माइकेदगी थदोरकपा चिरोलमदा महाकने हिंगलिंगै मतमदा लेकाइगी याइफनबा थबक कया मतम सांगा तोरमखी लमतागी थांगजेगी सरोय ngaroi खनबगी थबक अमदी नोंजु नुंगसा खाइदना लेकाइगी स्ट्रीट लेमगी मई मुथतपीबा अमदी नुमिदांग ओइरगना मई ngalhanbagi thabak singsu chahi kya chang naina torami mahakna taibangpal thadokibasi laikai asiga chawba mangjaba amani mahaki thawaina igna chikna leibu oirasunu haina cherolasina makhatari Next showroom Western Motor Imphal da Maruti Suzuki e-Vitara launch tawkre anauba makhalgi Maruti Suzuki e-Vitara Delta Zeta amadi Alpha haina khaidokuna tongan model singda consumer singda fanghangadori consumer singna Next Western Motor Imphal da lising kunmathoi da booking tawduna haidiba anauba e-Vitara sibu seasonnavi haina Next Western Motor gi maikai digi fongdorakli This
this occasion marks an important step in our journey towards cleaner oiba, smarter oiba, the more sustainable oiba. We future in the important step like this launching. I congratulate this Maruti Suzuki India Limited as well as Eastern Motors on getting the e-Vitara to the market, and this actually shows the commitment of the company to innovation and more responsible and hygienic. With the government is always committed towards supporting this EV adoption, maybe through enabling policies and improve infrastructure like having more charging stations. In fact, we have been discussing. We have been inviting partners to submit quotations on having possibilities of more charging stations. Because when we have more charging points, then people will also adopt e-vehicle. Issues charging issues like e-rickshaw but still I think there's a whole more need on this. Then to the side transport, we used to have this subsidy, 20% subsidy on registration of electric vehicles, but now with government now we have reduced, and even about 10 lakhs now normal vehicle 7% registration charge fee. Now for e-vehicle it's just 4%. So we have given some kind of flat subsidy on buying electric vehicles. Then I'm sure adoption of these e-vehicles is really going to make an impact on the environment. As I personally make saying environment director, so like things which I have actually studied over the present e-vehicles in the pollution then today's Sigi unveiling ceremonies, the even I got to know more about specifications, car model specifications. So I was actually enlightened by the entire staff of Eastern Motors and also this financial aspects of buying a new car. Tentha Kongbal Welfare Association TKWA na sinduna team ni pana saruk yaduna knockout basis ta quarter final stage tagi chathaba TKWA Women's Cup 2026 ki ngasigi match ta Eastern Sporting Union Imphal mai pakuna semi final changre TKWA gi playground ta chathaba tournament asigi ngasi sanaki ba match ta Eastern Sporting Union Imphal na ICSA Irengbambu yamna lakchana panjan ahum ngapigani taruk suinoda thoiki Eastern Sporting Union Imphal gi goal sing adu match adu da union asigi jersey number 12 L Minerva, jersey number 3 N Gitanjali amadi jersey number 11 KS Rosibinana goal ani puna goal taruk chanki tarik kun taruk amasung tarik kun tret ki nungthil pung ani makhaida ahan ba amadi ani suba semi final sanaraga mathangda March ki tarik amadagi nungthil pung ani makhaida final sanagani hairi. Fifth edition Lieutenant Colonel Robert Memorial Open Football Tournament 2026 की Champion Hills Academy FC na oiba ngamkre Assam Rifles na Senapati District Olympic Association Manipur SDOAM ka khutsam naduna February tarik manga degi pangthok kuna lakpa tournament ki ngasi pangthok kiba closing ceremony da Brigadier Ansuman Tripathi Commander 22 Sector Assam Rifle Chingpai Rengmai wife of late Lieutenant Colonel Robert ta Athoi ba Mitunglen Singh oina sarukyaki. In 2004, organized yearly since its inception, post its supreme sacrifice on 40th of May 2020 in North Sikkim. This event, inaugural edition, year 2022, into the grand spectacle of the 5th edition World Cup Open Football Tournament has delivered an electrifying spectacle of talent, unity and resilience, paying tribute to the enduring legacy of late Colonel Robert T.A. Organized by 16 Assam Rifles
under the aegis of headquarters vertical sector, Assam Rifles and headquarters Area East, in seamless coordination with the Senapati District Olympic Association in Manipur. This event showcased 19 dynamic teams drawing play of Manipur alongside talents from Nagaland and international stars from Ghana. The teams from the top 9 Naga teams, 8 Kuki teams and 2 Gabra teams, thus showcasing spirit of exemplary sportsmanship. The tournament kicked off on 5th of February and featured 36 thrilling matches from 5th to 16th of February. The quarterfinals and semi-finals unfolded from February 18 to 22nd in intense league-cum-knockout basis. In quarters, all Line FC triumphed over 𝐋𝐢𝐯𝐞 Senapati FC at out-dominated FC in a nail-biting contest. Kuki FC outmatched FC and 𝐋𝐢𝐯𝐶 could First men and women state level Arambai tournament ngasi Nesu ground da Old Manipur Arambai Association na sinduna pangthokre punna nupa taramari amadi nupi manga na saruk yaduna pangthokiba tournament adu tongan ba event ahum da pangthoki hairiba event sing adudi men target competition men distance competition amadi women's distance competition ni Tentha Haibung Trend Quality Club Tentha na sinduna team tara na group mari thokna khaidokduna tha sigi nipan degi TQC ground da sanaba haukiba third TQC Trophy 2026 led Irungbam Birbal Memorial State Level Open Tennis Ball Cricket Tournament ki final match ta Fashion Queen Thawal amasung MKS Chingmairong anina sanaragani tournament asigi ngasi sanakiba ahanba semi final match ta MKS Chingmairong na KCA Khangabopu run chamaga kunmapan da maithiba piduna final changibani match aduda Visal Jaiswal na ball kuntra da run humudra mari aduga wicket ama lawbangamduna man of the match taki ani suba semi final gi match sanagadaba MUC2 Kanchipur gi team sanaba laktabadagi Fashion Queen Thawal na walk over fangduna final changibani tournament asigi closing ceremony amadi final match tha asigi kuntreta pangthoklagani haire Bistunaha Youth Federation Yairipok BYFY na sinduna pangthokpa team tara na group mari thokna khaidoktuna tha asigi taruk tagi BYFY gi playground da chatharakiba second Yairipok Trophy 9A side Manipur Open Football Tournament 2026 ki ngasi oina sanakiba quarter final match ta John FC amasung BYFY mai paktuna semi final changbangam khrei ngasi sanakiba ahanba quarter final match aduda Zone FC Atang bigaina Master FA Yairipok Topu Panjal ahumani da thoiba ngamduna semi final changibani ani suba sanakiba quarter final match ta BYFY na NGL Laurem Bambu Panjal manga amada maithiba piduna semi final changhi tournament asigi makha taba quarter final match hayeng TMFC Yairipok amasung Tentha FC Tentha anina sanaragani hairi hauze aroibada maroiba pamu khana pizari Chief Minister Yumnam Khemchan loinana Deputy Chief Minister 𝐶𝐷𝐞𝐬 amadi Losi Dikona Prime Minister Narendra Modi ga haktheng nana unaduna wari sanakre amadi PLC Academy gi mathakta lana mingcha thina ba thawong sinbi ganu haina school asigi principal na appeal tarakle Ngasigona notice window TV na sandok jaba numidangi manipuri pau matang asal loizare mideng tabiri bapum na upo amukahana kurumzari Manipur के अहम न्यूरो पेशेंट्स के स्पेशलाइज हॉस्पिटल न्यूरो इमरजेंसी ट्रॉमा नेट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिंगजाई मथक तोंगथाम लिकाई दा हांदुकचरे हॉस्पिटल असना मरुइना बीपी स्ट्रोक ब्रेन ट्यूमर लम्बी की खुदोंगथिबा स्पाइनल डिस्क प्रोलैप्स स्पाइनल ट्यूमर अमदी माइग्रेन चिंबला यंगली हॉस्पिटल असदा न्यूरो की लाइंग बर चंगबा अफबो मखल की खुसु खुलाई अमदी मशीन मरांग कायदे लई मशीना कोक मरी लेनबा तोंगान तोंबा मखल की अनाबसिंग निंथिना लायंगली
ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯅ꯭ꯌꯨꯔꯣꯁꯔꯖꯟ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯥꯡꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯔꯝꯅ ꯆꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯔꯥꯞꯄ ꯃꯐꯝꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯅꯥꯕꯁꯤꯡ ꯅ꯭ꯌꯨꯔꯣꯁꯔꯖꯟ ꯎꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯋꯥꯕ ꯀꯌꯥ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤ ꯃꯁꯤꯗꯁꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯇꯝ ꯊꯤꯟꯊꯅ ꯑꯅꯥꯕ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤ ꯃꯁꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯒꯤ ꯈꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯀꯟꯅꯅꯕ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯄ꯭ꯔꯀꯤꯟꯖꯟ ꯁꯤꯡ MCS ꯅ꯭ꯌꯨꯔꯣꯁꯔꯖꯔꯤ ꯑꯦꯝꯁ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯗꯤꯜꯂꯤꯅ ꯃꯁꯥꯃꯛꯀꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯨꯡ 24 ꯂꯩꯗꯨꯅ ꯑꯅꯥꯕꯁꯤꯡ ꯂꯥꯌꯦꯡꯂꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯇꯥꯕ ꯃꯃꯜꯗ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕꯇ ꯅꯠꯇꯅ OPD ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯃꯗꯤ ICU ꯕꯦꯗ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯃꯦꯗꯤꯁꯤꯟ ꯑꯦꯛꯁ-ꯔꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯦꯕꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯑꯇꯥꯕ ꯃꯃꯜꯗ ꯐꯪꯍꯜꯂꯤ ꯉꯁꯤꯃꯛ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯎ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯀꯨꯞꯄ ꯃꯔꯣꯜꯒꯤꯗꯃꯛ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯦꯂꯤꯐꯣꯟ ꯅꯝꯕꯔ 7005534166 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ 8974572154 ꯗ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯕꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯒꯅꯤ Northeast Window Meeting Tabiriba Mayam Punamakpu Taramda Okchari Hauzik Mapalamgi Tabaki Pau Pijari Ahanbada Atubagi Oina Dubai Warehouse Worker Gi Tabak Gauri Hairiba Tabak Asi Apply to Biningba Miyosina Presentable and Good Communication Skill Lebetanatana Masagi Chahi Kunmatwidagina Kuntrataret Paubada Leiba Oibigadavani Hairiba Tabak Asigi Pizariba Kudong Chabasing Adudi Per day 12 hours duty hours oijagani per week ta 6 days duty oijagani 2 years work visa pijagani loinana accommodation and transportation pijabatanatana medical and insurance su pijagani hairiba thabak asigi thagi oiba salary lising kuntaretagi haujagani ani subada United Arab Emirates ke driver gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to winingba miyosingna Indian car license ka loinana Gulf ki license leiba oigadabani amasung basic English communication leigadabani Hairiba Tabak Asigi Indian license Paibiba Miyoisingi Thagi Oiba salary di Lising Yankaidagi Hausagani Gulf license Paiba Miyoisingi Thagi Oiba salary Lising Yankai Mangadagi Hausagani Ahum Subada Beharan Water Park ki female retail staff Tara Kauri Hairiba Tabak Asi apply to biningba Miyoisingna retail experience Leibaga Loinana Yamdrabada 165 cm ki changda wangba oibigadabani thabak asi tauba miyoisingna piriba khudong chabasing adudi accommodation transportation aduga duty meal su pizagani hairiba thabak asi thagi oiba salary lising mauda taretagi haujagani pamarol gidamakta 7005273217 natraga 9366230077 Natraga Aikogi Office Northeast Window TV Building Hata New Chekon Rota Lengsin Birau Haksang Panatamgi Hairabadi Iramda Masimakta the Laiba Khwaidagi Paraba Hospital Singi Manungda Ama Oiriba Babina Hospital Leizari Mapamasida Thazaba Yaraba Amadi Selyamna Changdana Specialty Kunhenbada Ana Lying Bagi Kudong Chaba Pizari Pediatrics Cardiology Cosmetic Surgery Amadi Specialty Makal Maka Kayada Aikogi Specialist Singna Marik Chumna Thawai Haksang Yauna Lying Zari Aduna State Wangmada Amuk Karigi Chatlugani Aikogi Manipur Dasu Hogikti Awang Bathaki Healthcare Fanglabada Matam Mangan Biraganu Sel Henatingan Biraganu Aikogi Specialist Singdagi Malemgi Apabathaki Lying Patap Yumpam Oiba Service Lobiu Babina Hospital where hope meets compassion Akupamarol Gidamak Babina Hospital Saziwa Gel Road Kabai Soy Impal East Lengsin Birau Natraga Aikogi phone number 6909390666 ta call to Birau